Pacho won say ekoye say ye panini baako na empo na me suku kom bibia na ode machine emo na ode machine nti emampanifo ni nyina ebisa ne say obi a me maame ni asori ni me papa ni asori ni de nti a bibia na omo de mewram nti empanifo ni nyina tu omo no gu panyin na bibia na ode mi hyem ena ono so ka say no omo aka na ono so oni bibia aka nti de anya hwe mi nja ya asori no na minini na se me pese me badia na maba ena sese no nyoma bi ya sesa Ghana ha na wo kwa aso de age se eno wo maame wo papa ansa na age wo oba pa no wo se de aso de nana uko pa cho na me call reform faith gd omo wo ni nchichemu we na de reform me pa cho ani no okay yetio Timpacho me bae me samba me papa was then times na me step mother na me wo hono eno de emu asset na bebre e toda de me nya ye nyina no waka me papa ba na ode abufu wo step mother no me pacho han de na no ye o me pacho na me na nampoti ase no esan se oba ahase ne ebi wo ho a otimi eye woni me sister panini no eyiyi me sister panini so de wo ya na one nako Osei ntimi nkoba sa ade a wonne no waka na ebi ame papa aboniti no one ne ku This is 93.1 na me FM. yare osei me sister panyin nko so na me sister panyin se wa bere ena osei me nko mimpo me ka asa me nko cause na me konsuo ni mitimi konsuo ma no ne me papa nya kasa na wasese nsuo na to agu enwume me papa ba na waka chen se osei me nkonsuo ena ma nkonsuo papa nso mbisa me mu hwe no abome se no kwada nchen me fa ne say me ni asori for ne ko bu aman chirikrom ho baaye no e na omoma me gya asori no me ba na me be pempen for say me sra omo a me ne me papa sitem mitimi mpo yare e da de me bi wa anansa me papa mbe bopunu ni mu mpo embisa me say bia won hunu me anase e bi mpo a onte me nka gifie ofo na e bia e ba na oma be fa me ko hospital ni ayi ti me de kwato mpanyifo bia ye na omo mantam se mpo boni bi mpo na maye me papa on fa nche me na wo de on ka me mbata no ho mpanyifo no nso tu anamon ko me papa ho no me ne ko kasa me papa se me de me nya ne boni bia na me step mother no ne se be ma wo ma de onti mini nti da se oba ne beko ana ne mamum ne beko ena me papa nso ka se mimi mom minti mi begu na ware ti me papa kan mi si abontini aha mi ni baby da ema enam sa de we so masabi mi ko fampna na me ni nipa no na net mi suku me access komunya na nipa ne so bo ankaka ti me da no mi nipa ne wo hono ma na nipa ne ma me frɛ na o ka cha ni se sabi obi de hie ye mfa ne kwa na akokɔ kora wona mabontini kora wo wura entimi nkoba se uni obi ti na nipa ne ye nim ne ho bibia ewo musa wo bo ane de be na ya asem bia mba ye ne de nipa nka bibia inti nipa no se bia unhu ne busuani ni bia ene ne ntamu nti enya sa chine bia asem ba ye ne wonka me ma ho bio ene nam so na me ne nipa ne ntamu tie ti me ne ntamu tie na me ne na me ni ba bia afa me mama mpanifo akwa me papa ho no makwa afempo do mo kwa me papa se me step mother ne se me nsano na me ye frɛ me papa kwabena nti me nya ne ba nti enam sa de wesu nti won pe mani ma hwe bio ba bia me ko bia me nko ti me so me na me se me suane nso no sabi na me na de me ko nkranza kranka ho no me ho na mini ba bia bio se me ne na ma ye basa de me ko ho no na me de me ni manyi na akoe me ko ye no me so aba akoje me be asam o kacha me ani se kromu o de adwuma bia wo so aba ko na je wo twa me sesi a wate ne mo pemizo bi ma ne mfa ne minim fisa akoda no na kosem no anu ya ye dene ne papa no ankasa ayi na ma enam oba enti twa ye sesi a wate 21st clinic sciatica expert yenko 21st clinic na yenko tu sciatica yade na se 21st clinic nkuto na sciatica motie no otimi etu ase odi bibiduro ele tu sciatica yade na se eso sisi afa usile mo na kokoma kosi na se sade wuntin besi atwo wiwim no enya asem ketwa eno ne sciatica no odofo okoto abuyi osode abuyi sciatica no dodo no na aka wo mo ato anananom ense do o
amafo do no aso na academ munyi wo mpie muyi wo mpie a mo de wo ko 21st clinic am wo ho akoto wo mo ya de bibire bia de free tree nua no kosu na ase 21st clinic say o de bana so ye bia wo Ghana fana ha e wo se wotu ase na wo de mawu abibiduro na wo di etu yade no ase laboratory ne scanning fidi ahodo pi na 21st clinic odidi ni dwuma 15 branches na ewo Ghana mem ha esan se ni dia seta o manfo adwo matum enya asem keto akora Kumasi atwa overseas wone Alpha Radio no na ben ho Council Quarters called Junction wo boase eho na wo Dome Market enkran ubehu 21st clinic sunwane nkranza tachi mine 21st clinic was nyeminie 0540 311 311 0540 311 311 3A Heba Center. Yenko na yenko tuye koko nase yetu koko nase dia 3A Heba Center ni nupa no a wodi abadwa so no 3A co capsules Coco Master wodofo yesisi no achie ni nyina no amaman na gina mu eye koko na yesa de no eno na kwasi broni efa na pass koko no natural pass no ano dene papa udwade na honam eyo hene utu honam gwe koko no etumi yesa de no wodofo wani yo hene oposa wani na ye zonzonzon wani na ye ko eye koko na yesa nsenkyere no eduru ba bia untumi enya nan adia koko betumi aye no wodofo utrase awache awto koko no afifiri uto etua hoso tue nie wodofo wanhwe yi a enframabone na abatayi wa abra watrase amanfo betu din enya asem keto akra wodofo yenkoto 3A co capsules Coco Master nyefantu koko na se nemfamfiri ho kolinaka ba danie ba misti heba ene happy dank okwa ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 prekase powder wodofo wei eye kotofofora wa bansuo mu prekase powder ensanchania eye no enya asem ketwa wodofo wanim se prekase die se wode tu fofom na uchim egum a wodofo enwoma ewo prekase mu no enya asem ketwa prekase ewiase afa na nyina no Ghana eni Israel kwa ena prekase edua esisie Ghana eni Israel kwa ena prekase wo eno ena yede enwoma bia ewo enuabam ni ade afrafra prekase no na abaye aduro yade a etu ase no immune booster kese pa ene prekase powder hey power mantam so se di kanfo hwe prekase powder ka covid de baye no wo beto covid dia ko betwitwa ni mpre obeka na chiri obeka no ede na kwosha amrem efrise prekase powder no eye nsankyerene eduru ba bia wodofo wakoma no ebomu pinkinkimu se de wakoma no esi ebomu no enya asem ketwa mujawe anemia no ye fe wonsa no ye fe wani ase emoja na wiu odofo high blood pressure no ni nyina eye cholesterol no sade no na aju ni padua no afa ye no prekase powder na ye kan nyina enkogu baby high blood pressure no sugar no level na nyewu sugar no level no enye eye prekase powder na wonum bia esiesie oni padua no ema no ye kama wodofo se wo herbal shop anase wo chemical shop wa akonya wo ho se prekase powder no kopebi na adigu ho na woton eteso emfaso wo herbal clinic ewo adoato adumanu ko ubenya biato saa na ko dani herbal saa na do ni kire apidank misti herbal KNG herbal atoso ubenya bi ato na wo pehu enkomo adidia wo herbal wo mo ena anuzie no ebetumi atene ewo won techrema so ede amaw prekase powder odofo de wodi asuso mu na wodi ejo no enya asem keto akra yemfre obo heba ewa homatrufo we so 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 472506 prekase powder and make camfo na mede amount Joe Apple Electricals odofo abeduma shanti abedu kumase any Joe Apple Electricals na signal cable wode every tema and enkran eba ye no asanteman asom se etwe obibia asom se etwe enu ntino efie wurafo agiatum Ghana Standard Board agiatum Energy Commission agiatum na electrician for wode wo ya hodo di dwuma se hey
When she has signal cable akobede ne efi ahihyi nyina no eto atwa fire service for kwani media dance say Kumasi Krupum hano mote fire service for nka acha yie papa ni nyina signal cable a omanfo atwetwe wo yadada no dia wo ye wo mu fie no na eboa na afei na wasi ufie dia orofo signal cable na mekanfo na media mawo kopa wo ya son kwa ne kokotobi na uduru jo up electricals na akaso Osei Aboagye ho na ute ya also hotel so electrician for wode wo ya di djuma wo to signal cable no o wonte so bia wode ema wo mo empempradia bia de wo ya fie bia no jo up electricals say oba ubenya bia to underground cables wo tobi sana transformers ahodro bob ahodro no wodofo enkoto bob bia ema ntwe power no debi yenko jo up electricals abeduma shanti abedum Kumase Japan house oni MTN abrosano na edi enhwani mu alse taxi rank de nyame okwa ubehu jo up electricals yenfre jo up electricals ewa homa 24 we so 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 93 4550 Joe up electricals no ena wofre enanwumire wodi for Samuel Prayer and Counseling Center wodofo awiye brem ye kekako bronya bremu yenhwe ya brabo ye yetutu ya namo ye na wodofo wo bonsam no nenam se jatawu wo pobia chenawe hunhum wiasen no eduru babi nas wan ko di for sam wo wan ko pe bamba bronya wo bonso manfo atewte eduru babi a wadwadie no ni nyina osika sem enkoyie eyeka na beto so yade kwankro bi na aba na worofo awade na ye bisi basa spiritual marriage no so ese wo nyoma wakwantu sem so saa enkoyie eyo di for Samuel akwankyere ja akwankyere papa na mekanfo na mede amaw ene anwumire yenko ehɔ na jakɔkɔ no aso ejaba family house ahembobo ano mensia ehɔ na behu odifo Samuel Prayer and Counseling Center amanfo motwi enye trada na wo mo enko efrise omanfo dodo no a na akonya mfaso ewo difo Samuel Prayer and Counseling Center yemfre wo mo ewo ahomatufo we so wabra wo commercial ahembobo ano jaba family house na wakɔgya akwankyere mu hwam ewo akwankyere ja akwankyere papa ho 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 and 0265 441 995 0265 441 995 eya akwankyere papa eya akwankyere ja odifo Samuel Prayer and Counseling Center ena mekanfo na mede amount ya ko akoyanim ena asem wadapono so ye tu no srani abasa no enya asem keto akora obapa enti osewa no ekosi sei ewa osewa ne ho timpacho meso aneje mi no ena okacha mi say ode ekrom ha adwuma bia ni ha be sesi a mi ni ba bia akonti ewo nkranza no me pa chane Simpacho nkranza hwa na me wo na me gusu hwehwe se menya adwuma na empoma ye adwuma wo nso me ye ya menya bi ti dano me wo nkranza ho no ma na me nana ba ko frɛ me no se me nim se asantefo ye di ade ekoye ma me afem na me bisa ne se de nti a wo kasa na o se eye nkranza kranka ho na me wo no ho mum eye me papa side na se no ye kan se me di ade ekoye ma me side intinu mi enya den entina nkranza ho no nko me ma me fa ho so yapamo na me ka kire ni say mi sa na ha se ya na me nana edemaba na mi mpo na mi nim na se so mi nim nipa e bia me ko frɛ ne ma de me papa kire mi ono so se nya ne mba enemy ti me sra na ye se idea o ka se bia mi free nkranza ho no ma de sa me kone nam me so ka no me sister penini di kan konkranza ho no ma se America se wawo free so wo ye no so wa free ho no se me penetra kwan pa me nim ba bia wo o sister ne friend say pa cha your friend Tracy Antwi me pa cha ne na sa Antwi no se Antwi ni your papa ne din me pa cha ne te se unhu sister na chira kwa ba bia se me nim ba bia wo na moye nipa say so ye mienu me na to so emma mienu me ba cha ne yentie o
Simpacho me friend kranza honum by esa be pempenyi fo sa de omko bo amanchukru obi o esa se na me bisa me papa edin a oba na ogusubo ye koye ne yesa kosi sa ma me na okacha yes e ya abne cha na okacha yes e enye ne ba ne yen yesa kosi ne so na mpanyufo ne kan mpanyufo ne kan no oji tum se ne ma ne ye mienu na woni ba bi ti ti wonti minya den mo sa akọbo aman ho biem me ba cha ne ena ma me no sa agitum waji atum se ne man ne mo eni ye mienu na so ni ba bi ti ti wonti minje ye sesi ame no ka sei ma me no da so wo bo aman ho ba cha no bo aman chirikro mu ho no na ukoye wa wo bia ka ho mo ho ana ba cha wa wo mienu oba na di me machi na be market wa na unuanom so hu wo mo ni je yana Pacho di odi mechi ni de ofre me sister onumpo ye yetada me ka chensa de nti a o ma me yesa wo so onumpo na woni ne ti no saa na ode ye ne tada komutimi din na nti obeye me ma se mama ka che ni se ma wonye sa Rich love enti o papa nkasa no wo kire mo se mo maame ankasa na mo ko no ho wo aman no e ba cha ni o kire se die dika wo ka sanya ne mane mo Osenya ne mane na den na second one mo sa ko de wo gi mutum se ne mane mo Pacho penifo ni bisa no so ni baby ti na o mo se oni baby ti nti o ye den na odidi sabi ade san he fa na odi ni titu no say esan o say me papa de me papa de aye ne die o so maame no ne din de sei Pacho abnecha abnacha aboaman ne pacho sabia ku sabia nyado manu susum na so kasa o maame na adwene no eye adwuma kakra Pacho me na ba ko bi mpa me kwatena ne nchen ewo eye konoma francho me na de me ka ne se no oye obo modin ehwemi be dru baabi no ne maka se ono maame panimu no ade ntia ono maame panimu na ebre wo ye ho wa abra me maame ne me papa nyina afa omo ho adi ti omo maame ne se ontimi nhye wa ye mre nti se ye mfiri honoma ene omo maame ne so mo hwene eba na maame ne so ka kire me se no ne ma na tomani di ye ntimi mbe ka ho nti de baabi a me pebia me fa me maame ne me papa anko na de omo ye ne de wonto omo mienu as na chese wankasa baabi a bekobia no na yapamwo acha se mpo mini baabi a me ko wo ma na ma adwuna ye bebre mi hu de mi na sesia no di asem na o papa so wo kan kire mo Sompa papa de o se menye ni boni bia be se de ama on pemani ma hwe kwa ni so se ye friend papa kwabna oh Sompa FM Yesu ayarahu eti maami eti o papa ne yire no step mother no o ka kire o papa se aida se obepam wo ana se obegya awade no e na papa yi awade no papa se ye nkra ye metimi nsai na wahwe nti ye nkra ni mom ye nko na o ka asa monko no o kire mo ba bia monko ba cho da wan kire mo abrebe na papa gya usikama ba cho papa gya usikama me yen kasa den ba cho Asem Mr. Only my stepmother asem ni nyina start na me wo class 1. Nti e wo ma na mpanifo abeka. Na e wo ma waka ma bata no me kwese me friend no send miska. Me wie school no. Afede na me friend na wo mfa. Me ko ofie ho na opa mo me. E ma me papa ketu akra ne konso ma oka me papa ketu ansa so ma ne nsa ne so eteye. E ma ma ya chi me papa tu. Ena papa ketua edaya na mefa ne se ye ne me papa maame ne tim me papa ketua kobu ani e ma carpenter be ye epono no no de safo ne maame nti na me da efie honom me da honom am papa sim se me free dan ni mo de sekan be chicha me no ka sansem na afede me da dem obetimi abro punu ni ma nti na me ntina efie me ya me pia kwatena sister bi wa anwumre na wada na ma bebi epono na ma kwa akoda saa na odi bupu ni nani no be pamo mi free hono se dan ni da woni pandem be wase na adia obe mama ko dan mu na ye se mpofie hono so bi ka same nko ha mi ntimi nko isa se me ka mi ntimi da hono se dia na wo ye acho mi nye bibia onya adwuma bia
so there be now you're there now unya atade she unya aduane die so yeah me fan se kwan a me fa so didi ne e bi amantem wofo e na guy na me ne kwatena ye ne ma no wasendi miska guy di one ne kwatena ye no be ba chane tie se wono na hwe wo ba cho e o ma be na me adum kremoni bi ye friend Isaac me mpo mi hu ni da oni me da e o ma no ono so online po na TikTok no hu me e no ne me chat ye e o ma no wasendi miska sa oh na just ababa boy baby obeko bia no ni apam no maame enti abra asorefo no ka se wuni maame ne papa enti no omo ma wo ma asode omo yi wadi fira aso nwabura de nyankopɔ omo yi wadi no sese wo nkwa asode bia aso dabi adai aso me ana me nkwa asode afono oh ma me sesi a opese de ne ye ma wo aso mpese mi hu me maame ene me papa wa semtia wa no na mo ye o ma se de sa ofu na wunua no de wo hwehwe na kira kwan so bigusu a me hwehwe na kira kwan Eyasemu Yantwa chief producer modern wabo afa ho Eyasem yanko Sompa sika promotion na memma osika show botom sesia yanko mra no na producer so akeka ne ho de akoyanim etodofo Sompa sika promotion no ene memma osika show botom sesia ansana yatoa dwumadie we so duruba bia sika de ewobotomu a ena ma yehu so wo bema eno tina katacho bema se mo adwuma hu hian ni nyina yisikasem draw no na ekoso wo Sompa TV no so no no libilibi no labalaba isi ya no se medika ka jo sansa no wi ankoto no na edru so eno ti ekosi ya na omo matwa bi no obi ni yam kai sometime 0556 527 trade guess no mo fan so na de odi ye no o ma ye ntenenka 0556 527 fa trade guess no so we Sompa sika promotion no libilibi no labalaba draw no na ye was Sompa TV memma sika shobutum ye yabe pon so a mesa maubi aka ho na emfa ho se wodi ka twa first one no obura so okoso potwe ntemo a en wayi kwani ye kokko enti no 5 cd se twa bi ka ho na mdodo won se nkwai na edi Sompa sika no ebi short code no star 256 star 3 hash star 256 hash star 3 hash na yenyi sika emfa ento ye bottom yani chief producer enhwe enwoma ene modern wabo afa rich love hwehwa wo hwehwe ne mame ene ne papa pamo wa awurade nyakopon ano den papa ano edene ano ti yenko emfa enko yanim na dwumadi no yenhu the other side of the story if we say yenko enko yanim yenko emfa enko yanim no okay yanko na yanto ade mra kakra bi if we say nkomotwetwe na course no producer ehwehwe enwoma e won phone so chocolate luxury omo epekumase chocolate luxury na ba wo mo eba no yenni dwatetete ya wo China mrazisi a worofo wa betumi akra onwoma e wo China enam num nansia so na ababeduru Ghana kama we no nyina eye momo dwadie kama worofo 500 Ghana cedi kra onwoma na mrazisi a 27-28 ya anopa no dru no mienu so na dwumadie no nyina yawie kama eno ti fa samai
na efrefre womo na fa ko ba edwumadi no eno emu enkomodie nkomo nyina no omatimi abo ede amount chocolate luxury ye kodigwa e wo chana tietia 0535 01 7821 0535 01 7821 and 0508 93 1230 0508 93 1230 na yenko chocolate luxury ho na enyoma enkonkai kata chobema na wote nenka no katrema empro kra yenko kwekwe yanim yenko enko yanim Sompa sika promo de wa win no egira homa ne so yene ne twetwe kombo panipa memo akwa aba meje so panikese Sompa sika promo Sompa FM kasimanya sika shembotom manya sika shembotom Sompa sika promo manya sika shembotom noke pani na utwa asai me ba cho mitwa tan series o na watimi adi bebreza no me ba cho ane di asem na wo ka kire wo mo a mo ni je ho no mo a ompeso mtwa bie oh de me ka kire omo hwe Sompa TV no mom ti Sompa radio na se enyantro no petro do nti wa wo fia na se wo fene se wo ti Sompa na se omo ya announcement na mesrew na onso so wetima atwa bi na onso nya kakada shobutum because anyume na me last nya 10 Ghana na me gu so a ma wini 250 Ghana nti we no enyantro dem trodo okay amanfo be discussion motomo amadi na omse ye adwuma ye mi ntwa bi o ye twa bi ai twa bi me kra no omse ma mi ntwa bi o na mi twa bi e cha mi twa bi okay anoti aya star 256 star 3 hash eno any short code no enwoma be konkai e de amount yenko na yenkotie enkomotwetwe a ekoso kama kwaku ansa na nkomotwetwe no enkoso no akwada no wadi amia ofoshu wadi amia ma yen clear de bi wo hakakra ba bia na wo kase wo asore na asore fo ne ye no ho menyi ntum sha na de tieni on se na wo kan bi se na mo bi so nti bibia na ye de na hyem ya wo ba bi wo ho ma itimi ka cho se mudru ba bi ase e bia fa family bi bra ti se family ne ma edu me bia ye yu frim na mum se ye ka kire wo se e bia free asore ne ye hu wa busu free asore da menye sure se ho e bit ma basa ma me ye ho no kire mu ye ma ye wate me pacho di enti no mka se free asore nim pacho na penini ba ko wa asore ne ye friend eja noa Sompa FM eja noa ne edi manim e ko me papa honum ko bisa ne se ade nti ase ne baba asore ne mpo omu hu akra ne akra na awofo e na de nti bibia se bi mpa ebe bibia na obi mpo pese bia obo akra no wo kwan bi so na be bia ye bisa na awofo a obia empese obe de obeba pacho sa na nam so nti ma se bibia na papa eja no wani mum na ejina mu e mame famu free asore me de nyesa enti wa na uja asore no pacho ne me ana me jaye na ede na uja asore no edru maybe ma bishop na nka se free abrochire baaye no okache eja no wani se me beto eja no wani wa asore nim nti ni kwan se bibia eja no wani ye den edi meche yesa achi na bibi to me a eja no wanu ne begine ama me se bia ma me maame ana se bia na che se eja no wanu eyi nyamedwuma akwede ye ne mobo sa ne ko baaye se de wo kana te sa de a na che se eja no wanu ankasa no eya so asem Ghana ho yetie anyway ye hwanya ne maame o maame no so ye friend say pacha abnecha ye ni abnecha atwetwe komo chief producer yen ko ne nkuti maame abrecha enkurano enamo asetina o papa no edimi ko mu na ni wo mu antana na ne dia se ni so ne papa na ka tu o mu kiri ni ntini o mu fa mi nya hwe o mu si o mu ma mi ewu o mu se da ko o mu se da jibia so ko o mu ko o mu ka tire jidi fo ni se o mu ma ni dia o wi aso ni abusia ni dia aba papa no ya so ni fo no mu bia dia ma ba ye kuro mo e ko aso
Omo ba ya mu be wu na wu se me mari kran mu ka se ankara ya gumo ni ya ne tumu ma lo ho no mo ti ma bo ma mu tete ni ma ni bia we ya se ma no ofa ba ko ni bu fi se ni pa nessa ankara bia mpu because of say mo ma no mo antran yeni pa be yemu bia mo pe ni pa be yemu bia mo pe ni tira ku ya woni na ma le so wa pa no wa pa be do be ko tira so ni mu a na mo je tire bi me pa to ukunu eno ana woni ne wo nkola na efre be ma ne sei Samuelanchi na won eyedan na woni nkola ne ncham cheye abrata atama na woni be ma no ho no na yede na mo ncham cheye be ma no esa chem se o nyam juru no ko wale ba fufuru na be ma no woni o mpapa tia no so le preko pe no ka cho so wo hia ubim e ko wale fufuru se onye adwuma ye na se de no mfami na hwiwi onye anya aka na wo twi emla na adwuma nkoye na me na me ko ba ne de no ni se wo iri bi ho no ntire ho no mu ne ma papa ne bu fu se na me ne ya ba se boni na ma me no papa jana kongo makora do buru papa be na ne bu fu ye ma se be na no jana kongo makora be yin tie be o jana ya kongo mabo ma se ba ana na munya na moti fa ko ni wukunu no na moti ma fie e o kunu no enjina se wa se be ma no hwe ekwan a ne ba ne de wo fa so ana na ka se ma me ne abese boni na ne ba na Sompa FM. enon enam so na wo free fie ja nkola no ho ana enam so na mi de free fie ho no sa bu me ka ho obumi no shenti ogumi so ngane dia papa impiem pu ni senya ni bani because fine class no plan ante na class also ya de ma mukuru ma sa se na mo ye de ni fire wo jan kula no no ma di fie sei ni tanto eti mi jan kula no mo di fie sei oh no ma nanti beti no mu boso asina no ma nanti foforo no ma nanti kurate na uja kwa no hwana hwe nkwala no omuna na ase ba no wate ba no ona jini okay tese no na nkwala na ebo kwa du se wo mu hu o ma me na ki mu be hu wo no wo so wonyi wo mu ntum se wo ma no wo mu nka ho ma wo mu ma te do sunsun kwa enkata wo mu so se na tie da onye bua da mi tese ya kan say kuma no kura de panyi no kura de o jani ya na o ko ya kan say ebunu no ho no mu no ebunu no ho ni ya ko onjo ko pa be na bi wo ho ni be na wo ya de ka ko say bra no o so no de ni kura mu no e na oni be ma ne to and then you know you say nyame say eja ko tu wanyi ni awale a wokon awale mbe de ya ma no ti abu ke twa no so sa ti so na wonu na de ya le fi wonu na yi le tie e ka tuma me ke kai ba ma aga na ni ma me e ba ho no ba ho na ho na na o ka cho me ba le club no ne hwan na ben e mu de he ene me na ne tie woni wo ma me na na tie I'm a criminal cement, and I'm assuming I live a solitude. Now, I live a solitude. Okay. It's kind of Yamia, I don't walk. What chance are results, Beba? Why not share almost Sunday school? No, I'm in a show because I catch you can't say nothing. I'm a dance solitude now. Your car squeeze less than a today. Papa papa ni say e ma ko e du late so ko du late ye asema ne papa ni die na no a e ye mukunu no ka ye no no me de nkla no ko ma o mpo ma bu o ma me na hwe nkla no nyesa
me ba try me de ye den komo twetwe ne ba wie no me bisa na wo ka say rich love say ni maame ewu ye den na sa ne pie mu sa rich love ni bisa ni say obi binti ana afọ wo sa no si han ni papa ne katere wo mu sa ana me se sa aso rich love no kai ni ana me kata ana ju ana wo mu ya ana kata sente on ka na ta bi dia ti ti na mu do bia ya de ma me na mo so mu take sa se na mo ya sa so na mo so ma ya de ba ni mistake wo hali so da mo pa na ta bi dia ti ko na na nkora mo ya de mo kere na mo so ten ne point na da mi mo wo ni point na ya na mo tuna na ni abiri kukuku be na so ko fa no afintu no me maame ne ka se wonya bo tira na le result ne mra na wo yo adwuma na be ma nso ye na adwuma o diri titi ona ni maame ne ko wa si dwomo ko dwoma wo baaye na wo tira ba se se ni me nyina de atiti akọ tina be ma nso ni ni wa so li fi o frɛ na ka tem se ma ba de di si su o me ka te se na abena wo yesa una na adana ya tem una na ya fere na ka chirin tin ya de tere akola wuti de upem no asam na wi ya ne sanya se bi asam be watu won so na gwa fa ha ya sim ne moment kola no omo ya kola bo ni yesa ya omo ya de na mo pese ade ni ye kola na o fere mo so o so ba ni no me da si me frɛ why okay yene abna acha rich love ne mame na chief producer ene no etwetwe komo no yenko na ya ne Dr. KKB Herbal Center etwetwe komo simadu eso na yemra asem na hwiri papa ye chia so enti asem dwumadie we ye hyesufa eno ti na ye tufa esanse ye otetentu no ye ne mame no etwetwe komo kama ye kwaba ye ne Dr. KKB Herbal Center for Dr. KKB Herbal Center no we ntrim adwuma na wojo na yade bai na wo de ko na so ye na kachia ontumi entuo ase emfa mawe Dr. KKB no wo say ye ntonchia wo de hono na ye mede no wo say ye ntonchia wo de fa osika ko ne ye ntonchia diabetes kuru no aye pacha no kafra se wo didi anwumire obema na wu abra yentwa wo nan wo konfa no che doctor mema wakwaba mejuzo pedi bibia boko de otwedi ampone na nanom no brother roma anwode wo se de omsi nipa eba no enya asem ketwa doctor wi aso to ade pa fa de ote hu yes amanfo beji wachi aba no kwasem ade pa ne ton ho nduro no ankasa so pabene eye adwuma nso so doctor so ye te say enumire otwedi ampone na nanom adaroma aso ye dadi se de adansidie namu na watibie se de amanfo da bia ye frɛ wo di adanse se wa kyerɛ wo mo kwan pa no yegusu bo adwuma pa ti Dr. KKB Herbal Center da ne da se de ka no ye ne ye expert in stroke and diabetes eba entini mo adwuma ye ne ye mu expert eba stroke se di pa no ne nan mo tukuro ne nan mu ntintim mo twetwe no ne sisi ye ne ya akoma no bon kinkim stroke na kan wo de hyato akodi na sen o de ne ba Dr. KKB Herbal Center ye de aba kroji ebehwe na atu ase ama ekuro na wu ama nipa na ye de anya nwode anante se de da biara da ye video se de kire adasama mo hu wo mo amode o mo nyale wa aba before ne after ya hwe o mo ebi bosome miensa bosome mienu na ekura wuo stroke fo nante da biara promotion no so gusu ko so Oforisuo okay se bosome mu ni nyina ye se o yare no fa bede do so just 500 Ghana cedis pe na tua ne nkakra ye besa ma wakwanya ma watua ne nkakra uni jidia papa uni jidia ne yese beto nchia na hwade na o de wasase o ka ana efie na beto so e na obehu se yes se ye na ni bra kroje no etiase enyilai na emom afoforo na achi adwuma no ama ye hu kwan pa no na kwan pa no Dr. KKB Herbal Center fa number no 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 0246 71
69 Oforisuo da biara da yete se enyalwa ne bi wo ho a eye honhom yare ne beka bibini dia eye obi na eye no obi na ato ama ene nua bebre yatete se eye honhom adwuma enti yama adasa adua tami awu obi adua emme no fotene onya adua bi wotwa atwa ne fie hu ahia so osan ho kompaibo ti yam bisa se bambo ne wo hen enua nyankopon tumi a wodi ahye dua mu ne se yenni na bane fa na abansa yare enti dua adwuma ya ne se yedi na ba ne yedi na haban ne nubna ne ne hini esa yare enya honhomsem Oforisuo Kumasi kuro dua yi mu se na ye kuro ena stete no so na ye kwaye eye de beda ni kuro eye do ne adodo ntase adodo nua ni nyina ena kuro na ye gusu tete nsase ko obi enu a wato fisase a odo so a wagun sanso odo so da biara da ye twagu ne ado tumi anyankopon de ahye dua mu ne se yemfa ntu nyarwa ase eno na Dr. KK bi eba center ye yusu di tu nyarwa ase ye wa ahoma bi se ahomachem koko ahoma ne ahoma ikeka ka ho ya tete se eye hunhum adwuma Oforisuo ade ba kwa ye he ne so ne se kane no ye na no ndie no munyansa mu no mo kan sem bi de tu ye tim de bon nua ho ban enti dua bi se ahomachem ya tete se ye se wutwa na wantwa ne ye na osunsum to so ubewu moja firi mu ba ubewu eyentro tumi anyankopon de ahye mu ne se yemfa ensa yare na sa ahomachem ne sa ahoman ni koko ahoma ne dua bi se otiam ni nua bi ahoro bi wo ho no ma enye common enti kane no ye nananom ehwem odi aba ne de keka ho enye common enti kane no ne ye nananom hwese bi akakumase a se wonya odi aba bi wo kumase a ana wonya ahomachem ana koko ahoma wo kumase a ise bi a ofenso kane no so na ye kwa ye nko a enti before nana be piepie makodu ofenso no na wa ble enti de obeka tu trim se se adua na ye nko ho se be ya wonko se adua no ye de abodua no ho ban enti nyankopon tumi a wodi ahye mu ne se ye mfa nsanyalo enti ne ya de adasa ma ye duadua nua no ye se ye spiritual ho adwuma ye sikasem we wotete ahaba we ma usika ene de ye ntro wa ya besi na de otia na otie fa yare na edokru fi utrimi besi unase ba Dr. KK bi ya ba center ne fa du bra kroji entu ase mawo ye na nu bra na egu nkrase kwaye no ene yakofa ba ye de tu nyarwa ase uba Kumasi krodu yi mo ye wo so ame municipal assembly nachi so ami haya bra mekom ana municipal assembly nachi ho na Dr. KK bi ya ba center ewo uko tachima ye wo twimi ankwanta uko Accra ye wo Weja Old Barrier saso na tema ye wo community 25 be dia kola stop owo mo hafu ni important ko hafu Kenya si number 2 fanama ni bm 0557 34 60 and 0246 71 69 Oforisuo obakofo timi ton wade san to ana e biara da question mi bisa me say wa obetimi aton wade na wa wasan to ana se uton wade obi na beto afiri ho enti se obi timi koton honhom yare ebro obi dia se ne wo ba bia ton yare no edwa emu akuro so de ne ye no yegu dwa no meboa enti wo mu ada bia conform ala madunsifo ne asofo mu kasa asem ne tu yetirim yale ne be ye bibini nko ya se obi na ye no honhom yare ekoye broni dia ya frɛ ne yare no ehe ne ton yale na yengu se adwa no me ho ntoye preko enso conform no sofo no mala dunsini no so ekita hospital card de biara da okọ asori okọ hospital so ada no no mu yale no onka se ye honhom no mo mpa ya na wonya kwankyere ntu ase ono safo nsane ho ena ono de onumado ni bia ye chiri nya da bia ona no adidie oni aduane ale na ne obi medidi ma no enti eye ntro eye nada ne nkontompo a omde tu yetim se be ya omde bechimi ade ye sika adi kwa ade na owia no wasa de adu account se ke ye overdose o si ade ne ye honhom o pon spirit ni wia kade abiem na aka o se nipa no to no ye wia ne ye san ma wado de apiso enti overdose ena be kire se eye yare na kade ye aduro enma obi na ada se yale na edokro wo no ye honhom na yale awuhu no wo Ghana hanom ne pempenso wo abrochire stroke diabetes atwere ne de keka ni nyina bi wo abrochire Oforisuo ye hye no so se entri na hu ni saa no eye droben anuani no ne fom edekọ akoma ne adwene mu straight tieni ye the veins na ye ntini no eye droben enti nuani no ne moja no enamu ekọ wakoma ene wa adwene mu straight enti wo de adonso fa ntini ma bekọ hin ebekọ akoma ne adwene mu straight ye ntieni ye o enti na etwere ne saa ne ma na bu a na ye nti ase no boni aduro bia nso ye chemicals enti na ya yetwere ho side effect enso so boni e wa aduro nim enti akola be 6 months a ya wo no na de na ko hospital we ni apia aduro fa na ni ntini ma begu na koma na adwin mu no sa akola no system na enti me react aduro na de be ye ne se otoa no wa ye sei
e wo ma na esoro aka no enti de be ya ne sen kakra obesan de na ko hospital wa ne aboni nsuo ya ma omojaduro na adore srade woni mu ye wi ya ka kire se ensantwe ne amani free ne mu enti edidi ma na esoro start ka akola no edidi mu na be wi atwere e be wi atwere ya se onana na aye den ato ama no enso ya na ekreti nyalwa no ma ye ho enti obi a ne de hye wa abroche mfre misa se abroche ne Ghana ha na etwere wo pa efie bia mu wa abroche obenya common etwere ewom fi se ho no vaccination e compulsory Oforisuo on se akolati be ye boyi ansem a yekatu yetrim se ne nana na akoto asrama ye no meboa na bisa se unim se opemfo biara ade biara odi be ko mu biara na akora no so ye den etwe enti hwese topa ye ukọ antinental bia so a yesi ye mo wadu akosi se obewu asumdwem enti na da bia me kase ukọ herbal doctor ana orthodox doctor na nipa no ma topa ye na sabi wa hunu nyansa nka nkyerɛ se ade na ado ne gumo na ye roba no tutu frim na hwe ado na nkasa na noma oye trofo oye dunfu kunfu osa oyale asama oyare ade ya beka kire woni se de ado ne gumu no ye gelatin ye srade ye nya free aboakase na hwese wakoto na ntwe mu abe 30 million na hukum na ntwe kasese na obenya free ni mu na kasese srade se na obenya free ni mu enso chance na ye de tupa ye ado ne gumu no be funu daka ma ye de be ma obe 20 million enti ye no kre na afezi ya ka kire se ye srade gelatin ye de aye ye je atum na when na yale pressure kidney problem stroke diabetes ana asthma ko hospital ya ka che se onwe srade namda de wa wudi nso hia no akra ye se menwe meboa na de ya convert ye di machine convert ya no anya na hwe ene ye se mini ko mu enti na obi biara obemene to pa ye saa edu ba bia no wafuru ahia ye kutu enti oba opemfo biara obeko antinental ye ma osa to pa ya wo mini ko mu eno so na akra na twe enti adro we ko gu akra ni tim na ni owo ne ba asase so na ni tiba ebo yi a ye se onana na ato asrama ye no na bisa se wonana no mo beto wo mo na omutiti saa enti hina ya rwani fire eye tibia ne ye niam ya dane ye African system kane ye tete ana amamre ne nubra na ne nanam yusu di twa 120 100 years a ye kwati wei a ye yusu abrofo ne ma ena akofo sa anyalwa ya bre yen ama ene ye frɛ bi adum ni adan de hye adum ni adan no Oforisuo we enansem wo ye kohia wosunyan we ye ba doctor ba akonche na sebe na ne client bi aba wo asma enti ne yare na me yes akula yasma ye me clinic kan ka cha ye 1 month me to ase efri ye pani ba ko no kekebi akula yasma ye huhumu ya dan ne ponko eni esi ni so nti no ntimi hu entimi hu me no enam so for say ne ya simple una hunu yi ponko ni si from no ntri ni mu nkwe afi no gina wo he manim kekebi de ye ka hu se ma wo me ye nka na wugu ye djuma enam say ei odi obi ni padua ye azan no na ye adjuma ohu de omudi tu ye tirim sa so na ye mna bi sofo bi so ba me wo afu Kenya se ono wa hepatitis B na mahwe na ma asiatuo e na ode na yire aba na yire pa awo afefiri na no a doctor me yire wo de ye huhu masem me yire nua na ye me yire no enti ono be ko huhu mafam na me me de adu aka oba na ama na wo e na mbisa se oso se kokodu asi ho na nkrampa kum kokodu ya no na utwa nkrampa ni firi su wiade na aka sa aka se kokodu ya no benyini from enti se ka opam huhu ni firi o yire ni su wiade e biem na aka se udi huhu su obegu oba ni mama na nyema wo enti na kona konye mo yire afi na ogina wo we mani tama na oyire ne meya sofo maami ana oya abochi na ogina hin tama na oni be mehia na afa pills e de say awode na ogina hin tama na wa hye family plan na nyinse mojafi ne ma atwa na eda no fibroid e chenchene mojafi ne chenchene wona wode na ogina hin ena wo de be hye adum ni adan wonu nyina ye nyale wa e boabo wo system mu enti yare bia ni asase so aye honhom yare ye nsunsuanso bone ye nya free ade a ye de aka ye wedie ti yare bia ra ye ha wo free utirimi be si una se fa bra Dr. Keke bi e ba center ne fa no bra kroji entu asem ma fa na mani bi 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 0246 71 69 82 0246 71 69 82 Oforisuo yenkoti adansi die yemwa wo ma mutie radio no yenti adansi die wo ma mo yare wa ba Dr. Keke bi e ba center na edi nu bra kroji atu ase ama wo yenti bi mra now I'm for young chair and should go and to me go and to make no
nti die na wo ka fa do man we mu pa se drum de obi a obeka so obaji bia na o maji ne sa na wo ai wo nim de o adwuma no say abwa me papa mama ma timi asore anante na say aka kakra bi na ni nyina na o wo kuno na Johnson na Johnson be 10 times a night mo ja wo no won e na ni nyina ja ni nyina ja so de ni nyina ja say me o so bi ara ma dun so president bo na me ba so president ke se na bo me to asiti to de si a ka den ma ko den so de si e se ka me no te dem ka ma pa ba be bulu onyankopon yi Dr. Keke amayen enne me no kase me doctor Fremosi bi bia ye normal. I can't believe it. The last time I call her, let's just say nem sugar ne nam no afi na me su me si me be wu ani ti bra ma be brewa broche nyina nti me be wu enso emra me nya Dr. Keke no enna me no kase me timi de bibia me pe me timi de bibia enti me nuanom me maame nom me nua me ma ne me nua manom se munim wo bi kura wa bonten a wo yare su be ya me sremo we introduce Dr. Keke mama abewa oba ya nanantie kura ye ndi ontimi nantie ede ne to ka mu ne ba ye na de nyame adom ono odon be bosu ni abrabra ono odon be bosu ni enu nyame adom abewa timi anante a ono a ba ba gina adru. Okay, dance the be and Yakuti and a doctor. Yeah, it's Fana money BM 0557 34 60 0557 34 60 and a 0246 71 69 82. For so me see promotion da so koso. Okay. Yes ko si Xmas mo ye ma obi amfa yare ne nko wo mu biem. Enti busumi mu no nya free day one obeba so ko si busumi na wie ye. Yes betua just 500 Ghana cedis per anka ni sika 5 million. Yes ma wakonya na tua ne nkakra. Enti wo oba kumasi aye wo soame. Okay. Kumasi soame he ya mekom na chi ana municipal assembly na chi. Okay. Okotama ye wo community 25 be dia ko last stop. Wo ma mo wa Accra ne importamu so ko weja old barrier ena okota chima ye wo twimi ankwanta oko ahafu ne importamu ye wo ahafu Kenya si number 2 na me da obi biarasa. Okay, Dr. KKB Herbal Center ena ye no atwetwen komo no yenko tonchia na ye yade no ni nyina entumi enfiri ye so Dr. KKB ye beda se papa ifiri se ama me ne wan se yade dia na nipa benya na ye yade dia yenko Dr. KKB ho na yenkutu yade no ase ababa wa rich love odena kosem ebeda ye no yenene maame atwetwe enkomo maame na giatum se ne manne enkoda no emienu ho nana mpese mi hu se ne manne wo mo ananye ne ma ene wo mo wedia wagiatum na wachirem de ntia abasa omna samwa for so de yenhwa de bi wa yenhwa ye tifo ni ahwefo ma me sharakuba bebia wo bia ne ani e chia opa ne grani ofosu wo mo hweye na ye call break aka wo nyansa mrefide na kola ya semi e nyansa hwama awofo a wo de nkola ba wiase ene awofo na nkasa ayi nkola na nkasa hwe e de ne ye ka ma men class ado adewa me se ye wa sofo no mu a nkola bi ko so situation wo mu a ibet manya sofo a ibet ma bom odin se o mo fan kwala no ehwe wo mo ewo na sa de na wo ka ho na wo boa no nyame nhia no edurumre bia ho na wo hwa papa no na oboa akolai na sofo panini baaye no sebe panifo se pani wo fieye edurumre bia de wo bi na wie bi medwen se na bebia eko no na o kire we se no akoya bibi wo no mo a esase bia wo betran ye hu na busuafo ofoso ye nyina betima je obi ne na tran wo but akra we stranded no edurumre bi ne wo hu na busua ya na je ne tran
papa on na bone wo yenim Ghana no ma ekoso akra ye program sese nipa afre meme fon so omo pa akra ni natena enya sem ketwa obi kwa so obehwe school na mmom me omra samwa ansa na obi kwa no efre me so obegi akra hwe no unless abusua no maame ne papa no sebe yehu na daachi bi akra ne tifia ana ogo ba bi a okwa won se me fie ana me maame ona papa ona me ko bi wo first odi ntina me kasa ya santi mamu wa obi a wabusua fie sebe mpredua sa okwa na ufie kra hono kra na hu je nananom o masa asini akwa ntimi nkyerwe se bia be kase sebe awofo no o mu yi o mu tafase na de tienie je maame no akwa bi so no o kasa kra na kasa no wo se nana bi owu ye na onim se omo maame na owu ye no me bo maame na onim na enkura no pa ebra maame no awareja ye ba na wo ja enkura ne gu papa no so no ana papa na je enkura na enkura ne hwehwa ti akura ye wonim de a kire wo nyini ye enna ye biebie no ma so kire no na ni nyina no problem pa ba ma na sabe wade akura ba wiase no wona akoso sa no ma we nyina edumre bi na sa oba sa waleja bi ba ana oba bema kofa oba foforo na oto oba no asarama etimi tene se sa na te dia enkura no majo ma enne misua de se wo yo ba okwa wade necessary obema no show se de nya o ma yo japade ento nkura no ntontwene na oba no maame no o jankura no egu maame papa no so because of ekwaya papa ndene fa so na emu ya ni mistake no ana nkura na nyina kodu baabi ne obema bi so won so ofosuo wotime akura se wopa wo ye bema apasia mempese obehu nkura no na bema bi agye nkura no afiri maame nsam sese wonim ya ko wie nyina ne se maame na sebo wa warese sese no nkura papa ne yire no ampa emani bi taye sa se bema wa wo de se bempraduasa edumre bi na se ne bapani bi ba fie wa adodode ai wo munti otimi ene eyi no ma baako na mienu si wo mene oba no yi baako se okosia ba ma bi a sabe mpredwason sabe na dwen emu ha obeyi ne yire apam ne ba ewo ho ja krai ken na mi gina so aka wo se ya maame no onu so ne statement se nkurai enam sankura na nya mother love ni ntino de obeka che nkura bia nkura so edai emfi nkura ko hono mu a sabe de bia nsem bi ombeka no omu anya mother love ntino omu mu maame no akwan bi so ba ye ka ne sei akura ya wonye so wonye mpo a meme ba o ye untim fa ne mesesa no o maame wonye mpo a untimi fa me maame awudie but me maame nwana nchika fo no untim mesesa no ne wo bia de enso fosuo se sebi obi ma wanyam akra na sebi mpredua se ba akukura wu a okoba mane se wayam na de breme nipa sem ne ye ka no ko bia betima ko cheje so sebi wo mo sebi yefu ani amom no ko bia betima ko akwaje akwara ne nso amane ne amamre wo ho akwara amafo nya na omne ne beta ba ye de ye di mirachi obi oso obehwa akwara obeya yin ye sema amene ne papa no so omu tie ye ne ha akura mo na mo de ne ba wiase se wonye oyo akura se situation wo mu no wo pese se obi kura ne betena ana obi kura so obeje na tena se be mpredwasa mi hia akura yi na busuafo na masre omo na magya akura ni na tena wedi obi apese weti na wale ase maami nso te ho maami se fine akura ye ne ma ebe ye dan di akura yi keke kan se maame so oni baabi tsan obi ni baabi tsan no ye to etu ese bi obi wa ne maame baabi wa daden ne nso maame ni tim de ne hye obi se me sere baabi a me daden me so eno gino na ne ntra eno de na emra no ana grande ne wo se ye ja akoya di ne ma obi so ne nkotra Ghana asem ne ye ka no anwe akoya bone pe nipa kro o problem na mom de wo mu ni se wo de wo suyi wone ne maame one hwan yo sese na kwara no maame ne papa no omumpie omumra ne ye hu akura ne puma sibre sese mpratwe bi wo hon ma nipa no wo komu a
enya ne pe situation wo mu ne komo ya ba ko wa wi onam ne ba bi se binyame pata na akwa ya hwe na wono so be ko saa because ene mema no mu bibi sa no mu di mpabro because we ni hwesofo eti e be sre maame no e wo papa se friend say opani antwi Samuel ampa wawale akwa yi se be prejuasa wonka se jai oyere no ni mum yempa akwa fapem se suku no be kwa yehu se adwuma no obesua ene akwa no ne yenyina di adanse se akwa na ya akwa bone se wonsua na wonko suku a ne yesu ne yehu afide yenko ba bia wa na mum si ebeto akwa sa wram se akwa obi beka se wanye na hwan masa oba wanye no utimfa ne ko se obi ba oye eti ebesre awofo maame se mfi se nkwa ye bibia atia wo a edwaatoa ene kasa kire ade no mo start no na ye kenten ase ne bam ye no ekoso nya sonzo bam besi ne ye nhwe ne ya bamu a omu nyina mo ye bema ne titiriw aya kwai papa no wonya de wo ye no mra ne wonya de wo ye no enoma bi atan dodo ofoso man fansia po kwabena ofoso mi dase mama mfem free ase mfamla soro within emre kakaya ofoso me bai anami nwa ketua yi omla fom osoro ntem enti omla fom so obetie me pa omla fom na enkura bone sembi no won shift me nyina shop down on fantona on pega no ase oba ana nipa was aseso se nipa estati so osro a edum pempen so obi a utimi trase e hihye se abrabo am ikum ehu yen to se me ba fom ofoso me bei ana me nwa ketoi omla fom na wonya asoro adenta me kasa wotene nipa makomakom miensa se nan enchen ne se wa ne ma me nwa ne papa anna ne ma me nan kasa ne nana sa nipa nan bra omu nyina reject wo why nkwa wo adawo ye sabonzam esu ni ben bi wo ho a e wo se wo totwene at one by force emwa no ye nyina etre obi nchen o ye etre obi nchen ba na esuma na yesum tinne ena mami mituwe sam no kasam segumachi me no akrakra kasa wo bra na kro wo bi me chen okwa mes bra esu ni ben bi ewo mu no wan to atwene a he o ben van ko tra ko for den chen se su ni besa so yinta e be ba ese nyinsen nyinsen te se subanye de be pie enti so obetie mi a wo mesu ni ba ne otie ya o ka se mato atwene because fine wo papa ehunu nyansa ana wo ko chusu oba ana wo ke ka ma me hu nsem ni akire wo o ma me nye o ma me be ifotimi si fine wo ko tra wo se wanche wo ukrum wo ana wo na nche no ena so ye na wo na pa betima po oba kama akwa keto kama se mi wura mu ko akire wo suban metumi aka se o pain because me che enye change your attitude die betimi abo wo change your life anya se o hey be ma we bebrebe wura mu abedum na bia benya kuna wale no ne mo say oh e mo say ebe how me kan twi pa ebe how ebe ko tiawo eti now change your life hunu se o ma me no papa adwen no ni swa abrabo na ntima nkoyi o mantimi am build the family no ana o magya wasanna but you are not a small girl or the 5 years. You are mature about 17, 18 years. Over to my class. You na brabo ne nkoyo. Bedroom le bi ne trase wo se bra. Se ye twetwo ko bo bia. E bedroom le bi de ne be kwakusi. Anase ko bokro no a e de ne be se ntie de life to ho. Ye kwa aso ne ani asori o. Ne ye da edan a na enyemu anase da so da na chi. Eso ne wura so dem kwa aso ne. Na so betie mi a change wa adwene change wa brabo. Na nyame favor ntoso se nyame favor toso a ba bia wonem bia no onipa bi kire ba hwe wo na so yo odwen se na mame wo se wo mame a wo hwani wo papa wo hwani ofosu wo mame se wo dwane agya no apake wo niema akotra ba ma kobra ne nchen enam sabe ba menti wa according to wo mame wo dwane agya no wo so tia se wo hwe mame what I say building no am building ye foundation anye foundation papa because papa na adwenye
papa na ka se owo akra no na adwenye ye bo ba ekwa bi so ekwa bi so ekusop me da se bla ekwa bi so adwena ka sambe ode because obo ba to say oba be dwane ne wontimi ma ne manchen e me fa ne ma bra etoda mema bi huhu nye be me twitwa ne yire maku ne ntina ka ba ko na 100 menimo ye di nade nyina hyeche ne nsem ni kum nyina nade misreo etoda abusu ahia bi wode no wo sori akwakohwe obi ba but one kase wo ye bondi me hwe no okay na wonya sasam ne de yene enti me ni foto bi ne mama me ne papa no we waso ne brabo we obetimi ye 22 obetimi class would you ever say 18 years ko obetimi class okay now my changing life mama page mo binye obetimi ye duma adan asan ye duma nya favor enye kuna wale you ha it won't change na brabo ne na kura boni sem omra form nyakopo di favor by dey ebe to no so amna korani me da ase abrotia Oforisuo bema mame na se na akwada na sem na ye ma reho papa fi se wo hwa aboa kraman a wo mu se wo chinchi kope ba akwala na wo ba obenya baabi e de ne ho etwene da anoma akwala no se bie son se bie ku odadua so se ehwo no na ye ne fie ba ne sen na enipa da sani de wo se onya fie na wode ne ti aton agye na home ana se wanya na somdwe se wono so obi a se bia son se bia ku oda ne nsamado ema binum ana se bema no oba akodi wo makati makapenya agro akwakotwe na ban so a wono no akwakoto amane mu na Oforisuo bema ewiase wo hu awade wo we no da bia meka na nanom na kan yo mo se ate se nsoa sa wo de kwoto wona se nam bia na koto bia ma metomu a wo fa wade awade anya by force se enipa mienu chenchena mo wade am fa nkwa awieye eya mo de kwa awieye timi boa mu ankasa enya awu ebeba mu enya bia sika bia mbanya ne mu nabom odo ebeba mo ntama daachi bi no we akokura bom we ya abele wabom no ye nyina ebetimi aboa ye ho na benkum adwale nifa ama nifa so atimi adwale benkum na so no se muti a eno nkyerɛ sɛ yɛnya atamfo eno nkyerɛ sɛ yɛnya twima mentwe ɛwɔ mɔfra no so yɛse asono mienu wɔ hwe no so mu nya ntɔkwa a ɛyɛ na enwura mu anasɛ kwaye mu nsensan ɛna emu homa ɛna yɛ ana ehuna amane ɛde na yɛ awerɛho sei sɛ nipa ba yɛde na ba wiase maame sɛ me ma wonni n'akyi papa sɛ me ma wonni n'akyi yɛnoa ne sɛ yɛka ne sɛn ɛna yɛye na Oforisuo bɛma maame mmra maame ne so ewiase wo wani panyin se baabia wodwan gina no ehwo na ne magina sete sakula na se wo wi aboa minima de kudie nti ebeka obatampa wo bapa wanyin se bo so menkono ebi de etime buro kɔ bo so mi be se du eni du baako se wo de akwada ba wiase se because of ahokyere mi ni baabi dente no me de nkwada na ma papa no na wote wo wutimi didida maame na sembe pa no obeka se wade betete na wo sa wode ne ma wo maame mokora mpo na wo maame tete na wo maame na na wu akwada no wo maame abrewa hwe enkwada ma yes so because of the estrogen no yes sex hormones bi a etimi bua regulate e ma no wonu adebo so bi no ebua ma wonu mu nyini no ebua ye ma ne ma konka ba so afa na ne to ahyehye ase afa so ne nufu sisi so afa wo tiatenka bi woni mu se eyese me ne be ma kohia na abelewa no so oba we say we drew 16 years 17 years ya that time no sa estrogen level no kwa high asiesie ni nte no na tenka ba eyese menya be ma ne da etisi wa nya maami anasa papa bi antretre na ebeye den e na won soro na sa o ya akola bone because wa nya tete pa amfa ma akwada no wanya setena pa fa ma akwada no eti wa ya akwada bone ya wu maame no ene papa no na ama na ya akwada bone especially you the mother because to the dia wo oba no na obo so se ensuo mu awia mo mehwesa me ba no obenya baby pade asie wanti mi anya sa eti kwa no tum na ja sa akwada no ya akwada bone wo soro ya wo ena wo ma na ye tisa bodaju a wonderful akosa no wo hye wo na ne dane ne ye ena ama ne ma ya basasa wo akwada no blabum no Oforisuo be ma papa no so no wadi nkwada asem sa asem ya akwada yi kan se ye sa na te de a
me se kwan bi o me betimi de me say me ma me oja ye ho wa bla na ye sha ena me so oba ne be man tam asem obi hum nkosi awie ye oja ye ho enso me papa kwan bi o ese emma wonu ba me nua kwan do wo ma se me na me di na chi afia kwan do pankro no dwom me se me papa ko fa wo ba ni timi bo me sister asum emma na so fiti ye papa no so frefo mu ba na yakobo charger ma me na nkora ne boa e na ota nkora na chi me se da ko pem papa tete ya ese wo kwefo no no yakora na nim so kwefo ma me si me nua yasum e na papa pie fra fikyira oba ye e na onu so ne onu so bo na so no ka so papa kene ne manko oba wale ne ma e ba ne se na wa kasa wo bojan ya se be ma owe no sa wo tofo mu ana se bia bibi ya no wo so abusia mu so le se wan so le ne dua mu na wo so wo dua na o ma no na wo ma no wo dache eja bi o yale dan paso a fimu a wa hia ne ma na ko de na ni to abusia so a en kan dablem ko kontem na wo ma wo mu yo dache no watimi eja kwa say because of oba tonga to grabodwe se enti no what you so oba eja wan kasa wo ma wo ho sete sadia papa na wo se wo simi trase e wo ani wo kwan so na ye ka kira ni say wi asenya no ano no tonga ne de obetu na so no de akwa ho kire mu hwe e ho na abehu so oba no ni su ni ne ba na papa na ase bia e bone de mawa na fo so me de ma no si na maka kire wo bia se ye de nkwada be wi ase a ye nhwe entity wonum ye na wi ase wo we no wa dia ye no enyu obi na ayo e ye wa no wa ye na me ntu ababa wa so fo se wa enya maame na wa enya papa keta cho be maka asem bi wo se wo be wi ase wo maame de wo be wi ase na se wa enya maame pa ama na nhwaw wa enya papa ama na nso wo mu a wo mu de wo be wi ase ne kura ne da wo mu ase wan kasa na blouse so do na besi form enya be man kwa na betimi am wadwuma minimo sasofo bi a won man kasa de ade asi wo muti sika na wo ka se be ma bi de ba wa na se wo bi wa share ne TikTok wa na se social media de man no wo betimi de start bibi ayi sa bo friend ye yo muto anu so amedwom yi be 5 cedis o mo mani abre no mo ya sa de mtimfa enkasa o yo ba kokko wo ton ade bi enye ye anasa wo di dwa bi enye ye fa na si fom na bibi fa bo ho na ja sa wo de wo ho toto amanfo so ba bi obedan do fo so ye ka che papa ne se o me take responsibility akwada no ba bi a wo se wodan na wanya maame no wonya bibia afa nche no me fa akwada no ye dan a eni mo ja da sirimu no ofiri ba eni wonya so de nani eto papa no so maame fa ma no nsia okay yakọ enko yanim ye bre no akodai ekwai bi so se okase won hu ne maame a medine ho yaw kakra esan se wone ne maame maame a eye ne nana ene tia wo hwe ni suku eti o musa maame no wone ne tene se me maame kura ene hwan pedi o maame eka no na chere se wone ne nana na tie so wone ne nana na tie dia na enie na ne maame ene hwan mutie ni yepa eti eduru baabi so a se awade no egu a onofo ya nwene nkoda ho efiri se papa no da bia wode maame na da ne ponchen ba na wo bo maame no da bia meta aka ma asem se awade ya damfo emutimete na mom oba tan bia ni ho a wo ja awade so jam ne mabo mema so ekoi bi so emema ntete ba eno ti eduru baabi no maame no so no wo yamfom so eno ogya nkoda no ebo be man so maame ne yamfom so pi na koda wo se wo maame awu ka kira asodefo se me maame awu a ekwa bi so no na omuso kokohwehwe akire muti haye pa wo koda ko asode no wo so maame awu ana asodefo no kohwehwe akire ko wo maame ho na wo maame ti asede a wo nka no kura esie yufra asode nim tia wo ye memasem enu to sesa nyoma kotra mema so na chese wo so wadwebo utimi bo bra akoko na tia banenkumba akoda ne mane hu ne mfom so a wo kyena wonye sa biem enu ti mesra wofo no se meka se menwunu akoda ne pia emmoa
na wo papa wo ma awade gya ya ba na be wade foforo kra no a wo ba awade na se no esan so opa unti no e wo se otimi hwe o ma no ma wo wan kasa anche ne se wo ma na watumi akodi wo ba chi average to ma ebia na sa wo ma mienu average to wo no wo kwa na nyina mkoda we na dabi wo be so oti anu ti mesre se awofo no ombebe omani aba wo mo so na ekwa bi so no omudu omusunsum akata nkoda no so efrise se sunsun be kata nkoda no so a mi wo gidie mapase ba bi obekọ bia se de odifo na wo ka se favor betumi ato wo so no so ma me no papa sunsun kata so a ba bi obekọ bia no e wo se nyankopon esira wo entume sira wo fo no omu mienu na dia koda ba wiase se ye hu se ne ma me wo ho na me Osei akoka na ba bi se ma wu a me fi enu ti na mama me ne buafuo no nanso so ye maame ye be se nsa adwobrɛwo akokɔ nan etiaba na enkumba enu ti na krobia sante kotoko se akokɔ akoda wo jane nan gu ne maame sere so a ye ntwa na ye pepa enu ti antwi ene na acha mesere mo se ekoi bi so no wo se ankoda no mo twe wo mo ba mo ho na mo bompa ye pama mo na nkoda no se de mpanifo eka se wo hwe oba man se fifi a da cho hwe ma wo situtuo no eno ti momo se no ye behwa ama na tutu ana etutu na obanum tin anopa ani kosua eye nkoda ya entimesere wo mo kama oba pa kama koma to ye mwate eduru ba bi na ya mo hu fom so a ye no kura sam ne ka no ha eno ti abrabo bia wo furu se enye to twene efiso nko a wo ye hwan na babia bekobia ne arejetew babia bekobia ne apamo babia bekobia ne yewo kunsa enu tini so susu se abrabo bi wo ho na nya totwere na kokọ wanim tietia ye behwa ma bibia hyehye yie omafo dodo no na epe wo no watena nanso so no omra samo ka bibi ye bedi wachi kura na je so ma me papa wa tietia obi nim o chena sem eyisima yakọ computer so adwade Yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598559802 edia waso yeta 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan ni mu ho a o sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo Sompa ye ni no hotel de no hye e ye busumi duba kono ni de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ni de to so aduonu ba ko ni bebodwa trada na de mo de tom ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko na de abomo no so eni anwa no sadi si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi o how we say syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now you son of them show, and now stroke, and now say kidney problem, now man as attack, and now what safety, who go fear if you is and know how to work sharp. Dank natural care complex about mom. Miss Soba Dank Australia, your machines are would grow. I didn't show you. Ye, Uba, I am fear grown count. Machine and the back say, Nipa Smith if you grow a man.
and I say every night when you pass me so near the account they will do so that a share the mawa a 2 house hotel Mr. who fear ends now his screen is numbers to faces here they should be covered dark natural health care complex you bet 2 years I'm a water dark natural health care complex I'm to feel. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many other 4 hours me. Drani Odifo Samuel. And what Menshia Ahimbuano. A Jabba family house. Or who county and a mammy Jenaha. Or how be a dawaso. Say a mania a dawaso. A car and a dawaso. Yale Kranko and a dawaso. Otonia and Tana. Ubi nebu kwasia. Ubi Juma Frunsem. Or Baby Nesisuana. Call to Asem. Nasa a day. That family so ama wow Shameno. Why is that? Drane Odifo Samuel. Aquanchereja. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni nsuhie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, dia santimai agiatum adika ka to se otetetu hanokura sem na yeka enu te akoda no yamana hunefom so kwa bi so na ne maame ne papa no ye hwe se omubayi omasede se agya ene na akoda so no wanya mother and father love sa ene be mana brabo aye akonkai if se oto na sawura ma de obetwa ye memasem eno so e ya asem foforo ye nkone ani togwe ahaban keke enkotwetwe enkomo emra sisiei na yemfa ya asem etoso mienu no emfa emremo na ya asem na etoso mienu no orofo ye beko sahwi Frankuju ono ene ye MPP chairman bia waje check na kwakwa yi sika na die no ne nkrofo bi so etoto ayampia ye beko sahwi na yakwa hwesa asem no sesia ye ni togwe enko twetwe enkomo emra efrese ahabai de yankopon ene boye na togwe ahabai keke no no enyoma ekura no enya asem ketwa huhum waniwa okura bi anoti wo hu sadia baifo eyew huhumu wona wodi attack emma wono wo hu pe wodi haban na kan wo etitititia togwe memo akwa aba pacho good evening majo so bibia boko de ye twetwe nkomo no efiri na wotwe a ye twemu ebesi enne no wo manfo dodo no a na ejo number no efiri sa manfo ewo hawo togwe sesie no ewiase abrabo na ye bo ankasa no huhumu no
sabaifo eyew ana se sunsumboni bi etawo a ekwai bei na obetumi ehu no aboa sa nipa no yo mamenfa akwanya we so na me chia tiefo ni ahwefo medi a obia di frame no e frame togbe ahaban keke aziblibo so nkalu kagoka from Benin na awiyase yakupon obie kwan na wo mami fawo wo papa fawo di basase so wakasa ubesa tansi au wakasa isanse adiachia obia beko bebia bebre tumi futrotro bebre tumi fa bus bebre tumi fa private car bebre tumi fa language plado ni ade nti wo pasase we so na kwan ya wo betumi afa so aba obra ebetumi ayeye ama wo no wo wakasa ho isanse Yakupon basase so no waseti anyama bebre ade ato se ade aye frɛ no sonson aye frɛ no beyi no ukofie bia mo a ɛwɔ hɔ ukobosua bia mo a ɛwɔ hɔ but we ye anipa na se we ye mistake na se ujai wo ho a na se omutumi chi wakasa wo kradia na wadane aye remote ɛwɔ mo nisa nti be bia de utumi ko bia no na mo control bia de omutumi ko bia na mo stop wo nti ye anipa no sebi ade achia na yetumi plan se o sese no nkwan a wo benua ye no wo anam wo ho anase wo akukọ wo ho ni ade akukọ no so wanye boni bia mai asa na yetumi kono aponche no so no wanye boni bia mai asa na yetumi kono nti wo ya anipa wo basase we so no fo so na akai se bibi susu wo akasa wo family no mo a ebetumi eden ababe hawo nti no eyeden ya kwan bia ne ho a ebetumi afa so a dia e frɛ no beifo no ye beyi no afia sase so da wo ho anytime nti no wo ye oba a wo basase so no wo jai wo ho a o mbetumi asɛ wase trampoto a wo akasa enya dia wo betumi anya ware papa enya dia wo betumi awakoda enya dia wo betumi abobra akɔwedem sa so na wo ye be ma na sɛ wo basase we so a na sɛ wo jai wo ho a beifo bia ne ho a ebetumi afri Togo anase Cote d'Ivoire anase Sekwi ababe hawo wakasa bebi a wakasa wo free busuano mu no oho ana mbetumi ade omo ne be hawo yes do no de Togo ona ewe wonam wo nebo soso no unya sika upija omudi yo unya sika dia upija busuano nebo soso no omu ya nipa mi akasa meti hai ura mi akasa me family no mo ewo ho be bia de de howe nti uye bema na se wakasa no upese obetumi abobra dia ne hu hia se ubetu anamo tu ye na ubetumi atu ye no entrance se yem bompa uradi yakupon yem bompa uradi debiu se ekro wo yem na se obi ka che se samina bi wo ho ntiri wo koto na se wo dwade akro no bewu a nipa no bedada wo di se wo koto edura no mu akọ yam sana akro no betumi ede awu so ntino awiyase ayewo yi mi enya dia mi betumi ajai me hu na se mi akasa me fiefo anipa daseni betumi asai madwuma anase betumi akumi ba anase betumi akumi yire anase betumi akumi akasa mi jai me hu da mi meti akuja so no eye 28 years ne okay edu bebi na ye betumi aya memre no wakuja no so na mi akasa me chame ena wa jisika kese se obekutogbe amakeke togbe nti ye ka sunsumu asem dia o se togbe no nya omde bedawo se sunsum ni bayi asem dia ade ba ko a ewo mu ni se obi asole sese ya na obi atumi ka se metumi ye sunsun ne ho aduma metumi ye sunsun ne ho aduma nti nebu sunsun kwan no so no enyese anipa ba wo ho a na wasole se okay fansio we di juade anase fa we di juade debi police fo ba be chi wo ba ade kwa wo ko police station na ehia se obekwa ko hu commander
na commander no be kire o de enti am ba be kire no asana de ebetumi aye na ebetumi aye akora no pie no ye be di ne hu nkobo nti no mi anipa no ba ye wo kwan ye etumi fa so na ebetumi a check se de ha no eye no ankasa ni sick anase eye fortu bi na no ankasa ye anase sunsun bi na etumi di ni chia ye be check ya ho asana ebetumi ahu bibia ye betumi eden aya manipa no na ne hu betumi eden atono nti aha eye kwan ho okay disan say me ya nipa na say uba mi ho a metumi ko hu anipa kro na ha no face to face na me ni no e wo hunhum se wakasa no wo akukudro na se wo betumi akobia me so betumi afa wako me pese mbe kasa pi okay togbe ahaban keke na ye no etwetwe enkomo no na se ye ka hunhum aniwa pa ye de haban esapade a ye togbe ahaban keke ajusu bomfa kwantempo so afijase kumawu na ubehu togbe ahaban keke afijase kumawu ekwan so na abehu togbe ahaban keke yemfra togbe wa ahoma trufo we so 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 togbe haban keke ne mano no frɛ no de hia bia no wobetumi ene no atwetwe enkomo togbe enti ewiase no ekwa be ekra na nipa betumi afa so abo ho ban yes se eba ne se honhom bi how enu DS a de ben ne betumi amwa abo ho ban no agye ho ade afiri mu de obisai no anokre nti awiase aye bai yetumi mfa aduane ma wo anase akomotumu nduo na wo begina baabi adidi enko se de wo betrase nti kwan a wo ya nipa na se wo betumi abobra e wasase so a ye bema no ye brepa papa wo ye bema na se wo basase we so a bre a bema to be bre na ye Sompa because wo papa fiefo no omu be hwehwe odidi se ombeko anase mbema wo yare wo mame fiefo no so be hwehwe se ombeko umbeba uyariye asana wo akasa no oba wo kofa no a wo be wale no nsusu ni fiefo nsusu kan asana wo akasa wadanfofo no nsusu ebeba be kan enya sebukitwa nti wo ye bema na se wuti ho a wo se o metwa na mo abre metwa na mo biabio metwa na mo abre tebi yen kan sa mi togwa ha mekeke meti hai wo sika famadamfo wo ni sika so a famadamfo ye wo kwan ya betumi afa so a ye betumi aboa na wo akasa wo betumi akɔwe nimu e wasase so ye ka sonson ne hu kwan ya na se wo akasa no wo ye bema wo ba ye wo kwan ya betumi afa so a protect sika enye tamon tokwase no enye sa tamon na etoto so ati de mika no enye sa tamon no na etumi toto ye kasa sese ya no sebi one mu die ntia anipa basase we so a yakopon hihye bibi se saade no na etumi ya bibi kese anipa to meku afa ho uye bema na se uye misekia obi betumi agye uyere afri wo so uye bema na se wo wasetram no udi ne ho agro a wo akasa ofiefo no betumi ama uyare o metumi se wadwuma o metumi se wo akasa obibia nso no nebo o protect ohu e wasase so a na se wo bibia okọ wa ne ade ebedu baabi no na ofiefo no ho na motumi ka se o hwe we de bema pa o we to be da I just want bo ho bai yes togbe na enku no adana amafo e ka ho asem papa na ema no so gye number no e de frɛw enku no samina na ho komo ne sai debi say samina no we enye protection okay samina no de enye protection okay eye bibi na wo ye bema na se utumi usatumi ka wo say e wo mu different
ntino we say uye oba na se usato meka na se utumi started di juade sa asame na we na se uni ukunu wo ho na se uni boyfriend wo ho a enya dia obetumi ayi nini ade hwe baby fufu bia bio ye fe no fie wura ntino oba no juade na se oni be ma no tumi da na chese anu ano no mere omu ye 10 omu tumi ko baby ada e wa wo yese say obi to me aji mi yire to gba keke mi yire me to me mfa odi chew me to me kakra say okay yakopon e wo ho Sompa FM ntino uye oba na say usa to me ka de awi a ebie kwan e na wo akasa wo betumi anya be ma papa e betumi awale wo what de me ka no uni no wo ho nsusu a e betumi hwe wo kama ne ade we nsusu no uye be ma na say sa samina we no usa to me ka enya dia wo yere betumi agyae wo da enya dia wo betumi aka asem bi e wo fie ho a ye betumi aka no different ye kasa sese no anipa bebre ho a wa wale wo ne bu soso no ofri adwuma se okay obekọ fie a na ne yemro hihye no because for kasa fun na wo fie ho so ho ye kasa sese kura no obi wo ho na obi fufuru agye ne yere afre ne sa obi wo ho na ne ba bebreni na no oba no agini na nti asundwe e wo ho a bone otomi nya kwan awura ho titi no ya pedefo no sebi anyema we ana motumi kita e na motumi de yeden o motumi di protect ye ni ade ana se obi wo ho a ebia na se wo ye bema na se wo akasa yes se didi so nti wo ye bema na se ebia na se ahodi we pagya kosoro kakrai enu na ewo fomu dia na chese enu soso etomedi kasakasa adiaba tunu apagem etomedi kasakasa adiaba ntino ebetumi amana wo yere betumi agyae ebetumi amana na ye be ma no soso no ye kotin sheda on sole bionwa na ye di sika adi dada oba no so ahu say o jintuma we jisika we nti tamu oba no hu say okay utumi ye adwuma bio no na chese TV nko an na obetumi ahwe wo fie no oba no beko agyaw obeko because who saw TV na wo hwe TV sa no oba no beko enti togbe wo mo ade we no okay sebi me ye woni hu adwuma e wo fie nti say wo ba ye wo kwan betumi afa so a ebetumi eden aye kpofu ebia na say wo de no wawu a ma mfa de sie ka se mi akotin ya adwuma nti wuka ya wokwan ya betumi afa so a betumi abo wo mra samwa ebia na se obi di woka bra mi tobe amakeke meji sika no mawo ebia na se usika ena ewo obi chen ana se obibi ena eyira ana se obi ena eji uyere bibi obi na eji uyere na se upese oba no besa babagia ya wokwan ya betumi afa so uye oba so na se obi ji ukunu a ya wokwan ya betumi afa so na wakasa betumi eden okay omro adanse die bi ho fosu be ma yebeda toguasi na da hwefo ase we de tiawa togwe hu fosu wiase hu unu se na obi awu ama obi gina ase we ne kun no obi akosofo bi ho o baye na ne sa enso baye no omuntimi enya baye hwe okwa bruche ni adade o baye de a omutu an street so baye de bata haye hu baye obia so anya bayfo nenso obehwe no ba makwabrane de ne togwe ka no utie togwe kasa ni twi no se utie ni ye pa wo kan sempa edrume bia ofosuo ya na kwabrane ayemre ba mani minyamfo pa ne asesa ne hyebre papa ne nanante ache ne edrume bi gwa no se radio su kroma bi gwa na mpedifo se sebe ankro ehu no ene yedede papa ne papa ti ase o beni de se dru de den krampo na otimi du tu kwan ko beni na ye besre wo mo ya no mo kotogo ho no wo bi se mesrew me komensa pan mesrew pi mesrew pa bibi kakra kura pa bibi kakra kuta na Ghana edrume bia wu a ye beto adaka ye mfa ye fro pan shaba ukwa ye beto adaka wu a sebe mpredwasa ye be chi nkokọ nam ye besre mo am kotogo ho no ukwa pa bibi kakra kuta na sebe ho ye nkọ no kwa ana kwa bi susu nese okwa komia ba bia ukwa ye na amfa na nya wadwen me makasa ase mo se ba bia ukobia no fagidie ko wa fagide na we wadwu se biala emwa hwe emma sebe mpredwasa omuti fie me so be kofie be ma egufie onya asem ketwa omukunu mi na dada agina hwere wo mo
ye wa warebo na se wo ko Oforisuo nipa na obabo wo baba ye on prema nipa na mo da koto togo aba keke ho no no ne de no eye kasa ade ye keka aban obi den eye den ma na okọ ohun de wo be si atede no wo se ye keke bomodi tu anamon we ya no obi busa se bebi wo no wa dwoso cha nita hotel a cha okrom kro na to aso e kwa bi anwa utra cha okrom a cha okrom adwoso anita hotel na chi wa kwa na da wo no wo de utra cha okrom kro na to aso manhia anya ko obi ka se manhia ya no mi se e kwa tente ha ya bomodin na ko adwuma na wo ton enton dwuma die na wudi no se wudi hene ana hene adedie bi ato na se bi yesi yemfa mawo na se bi ato adu bomodin ko togu aba keke wo de unimu bra mi amedo be ko okay mi amedo be ko ye kotogbe ho dia wo a chan krumu a na ya fom kwan ya yemfre wa homatufo we so 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 Togbe abai keke ena yeneno etwetwe nkomo no Togbe o asem ba ku mienu bi ade beta ato ana okay kakra na mepese mbetumi Sompa FM sebi awiase a yewo ye yakupon bebua wa ebefa wo adifa ne paso okay nti se obi a ohweme a ne ne je ho se okay obetumi abatogbe hamba keke ho ambetumi aboa no bia no na wo gidie se sunsun bi e de hawo beifu e de hawo bra togbe hamba okay ni akasa me personal number 0244 4847 0244 4847 we are nipa na se osi utu na mo abre a enye sawo ya be ma na e ba wi ase no oba omo ade yesika sa sana sana enya bia wale no sana etie ya ni Togbe habai keke ena twetwe komo no ya ko computer so adwadie emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, ani me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarmenti akwantu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit in so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Fredas Chacopada Numbi, Fredas Chacopada Numbi, Bessa Yadia, Sebemmonia Pumida, Bessa Yadia, Fredas Bemonia. I do so, Miss Sauko Kroma Yato, Traders Chaco Powder, Media Johnny Bibrame wine, and do away a year, Papa.
So what is so be an man on the woodroom, heady peduano. Your bayan say, Ubasa Cedar Seco Pada, a treba could be a good show grassy. What the Atrinuma de Mananoma, a Beman at Danan Huaton, Opebiatra, Quaso Coramampon, Pentecost has saw down and our White House. The Kahun said, Drain mapping for, about our man no for, and now Kada winning field me. Side Dre, so we know the don't shred your dinner now, how in the so hot mark, doctor. So pass off friend 0243 943 413 and 0260898914. FDA, Asha, a Jedian crack, so you more Ajia to say again. Come master saying, and a mirage medic. Missy, everyone say, a different strain. I mean, this Jimmy coming from a crowd of baby. Hey, that's a crowd, you now, Urawe. Miracle, let's go with the Jammy Salmon from my dinosaur. Come from Offer. Now, Monte Joy Chem Roofing Company Limited. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance bisuaha? Papa Joy Chem for the Morgana. The Swan Morgana, who messing up in question. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now was a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crying. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro, anti maninsanka. And then, Mamma, I'm up on you, woman, they open and make sure what the 5 plays. And you don't know, Ebe, 5 o'clock. We are making sure I send what corner honor was already made the other view. Aduane a mebedi ti meyamienza nka no ho achi meyamia Adai je gasto mesha idea wo church wo yam wo yedwa aduane to yam a ya etumi ma wo fe when it is so a eyasem odo make am for gasto mesha ma no gasto mesha wo ho bet so. Is it funny? Oh my God. Is it funny? Do penny do support to a friend 0233 302000. Enya mapping for. Nkwada wanya mfie dumienu. Ni wona wa man kwada nufu. FDA ajetwede nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Ya flu ya dedro. Okay. Yama hahwefo ne atiefo nyina akwaba ye we ni Sompa Asem Mpe Nipa no na wo se ye ko sahwi debi so asem wa ba ya brantie bi no e friend Frankujo MPP chairman no waje abrantie bi check Sule Adam check abrantie no ko Libya mem na mane a wo kofa mu a otimi nya sika kakra ye de ma no se wo mfa me mo na brabom asetena no kwabrane age check no yesi wo ye MPP chairman Frankujo sahwi debi so mo twa ya kira asasem no ya dom wosuko papa wo kira no ya ka chom se ye otetetu se ya boyel taba mu a wo kira ye konkran na ye ne MPP general secretary akotwetwe nkomo afa asasem we ho efri se ekonya chairman ya fa so no sa nkrofo wei na ma MPP amanyoko no aye unpopular no ekoyo mo faso say no eno na ama manfo esopa MPP amanyoko no eno ntino ye kode bi so kina chairman no e wo so de check no ba efisa cement one supply na wan hweyi a asem abeto no na we na ase yento aba mfama na ekoye MP dabi yanya ne sa o kire be kode bi so eno te yakopa gan ni binom ewo Smenseba clinic again no ehu hia papa 0240616061 again na mekanfo na mede amount ye call True Wealth product or the True Wealth vision capsules aba or for ye ni yade no eduru ba bia wo ba wo fichi kom no wachiri bremo wachiri kase no True Wealth vision capsules na mekanfo na mede amount 0206595707 0206595707 True Wealth products and I make come for them the amount. Out of all young
na yɛkɔ yɛkɔ ntusɛm express group wɔde yɛkɔ wɔde yɛbɛba sisi a yɛkɔ try exams no na yɛmfa doctor nso edin so a na express group ɔdɔfo yɛkɔ pa adwuma yɛkɔ sua deɛ express group 0249 000 448 0249 000 448 express group and I make camfo na mede amount Osborch Enterprise yekoto TV papa na yɛfa Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa nkoa for TV ne hwɛ if you say Samsung LG Philips ne TV no what if UK abrochimem na eba rete any wholesale dwumadie no ekoso kama bua kwa one twebua kodua GHS no ene di enhwani mu Asam Taxi Ranko obehu Osborch Enterprise yekoto TV papa na yehwɛ 0244 363 663 Osborch NSM Kanchra usa your destination travel services yakon to seminar yefan koda wo mu e wa so komampon obesmen se ba clinic pa 0257 29 8084 0257 29 8084 asokoma rural bank no na your destination travel services or Joy Cam Roofing Company Limited yempens tenchesi papa emfa emmo yedan so Joy Cam ewo techiman Accra Sunyane wa Kumasi Bogatanga Kaswa Tamale Joy Cam say emranti obobo dan so ma na ekama no eno so wo will be akwadare a wonimte epa 0540 125 816 0540 125 816 Joy Cam Roofing Company Limited Traders Chakopada or of yefa tete atempo no so na yekope bidie enkane na nano bidie no didi dwumo e Traders Chakopada poison nyina e Traders Chakopada or of benya bia to Fred Mensa ba dane ba apidan kol na ka ba Mr. ba any blazer ko ubenya bi ato 0243 943413 asokoma po Pentecost asonda no pe ubenya bi ato empempra dia bia ye de ye ho eme ye ho ye fe se ye komuade se ye watch na ye agudi ankasa no Anglet no so ya na fe o Anglet no ni nyina ye Abit Shop 75 Enterprise Abit Shop 75 Enterprise eno na benya bi ato na enyoma akonkai ediama Abit Plaza plot number 17 room on additional market in Wape and Ubehu Abishop 75 Enterprise 0598 585 219 0598 585 219 Abishop 75 Enterprise and I make for na media amount Danke Bar Complex yakonya kwose ya de opechi number 2 Danke Bar ma for do no and na ebogene so china Danke eba ya dwuma na Danke nupa no o ma for do no and na ebusa echira kwan na make atro say pharmacy shop ne herbal shop bia no ubenya Danke nupa no bi ato Danke Bar Complex utu yade ase kama 0266593330 0266593330 Danke Bar Complex and I make for na me de amount yeah ba poma Sompa sika promo no meja obi are you ready and yankomra Sompa sika promo and ye korono ye koye nim ye ba ya na ye kon homa so ye Sompa sika jisika 2 bottom ye Sompa sika promotion 0242 214 found the any so 0242 214 na efa wodie no esoso 0551 0551 0548 0548 akoda no ya akoda bone anana wofo no so na anye ne yi hello udin baby a wo frefre Emilia. Auntie Emilia yankono taw yebre no. From Pacha Manu Abega phone najo. Ya jo so ma. Ye bana somehow be kayo fo. Cause ma me no, idu baby a me ta plan so di be so be ka fe na ma mewu. Obata de ye den na we mi to me u so na wo ko fe baby ta so we ni baby da. O ja kwa no se o hwe mo bi fi ma me fem. Na wo nya or the Yaw Osei make a one referral. Hello. Oforisuo beme. Yay. Papa na bibia boko die. Come pa. Ye do ba de na se na so fo po kwabna omna samwan wo fe
Abluatia, Obana Safo, Oba Gudufo, Oba Ovafo, Obia, Bolas Yakoyanim. Town in the Ukraine, cable as Yamane, of what says Secretary Kianam de Mekasa Efe. Papa Kaka Kashemini Abanze, areas no Akurabinacha, Aywana, Mubuadie, the Munache. Yes, that will more mamma, if not Ukraine, on Sunday, yes, Fata, of a woman, and okay, say, as one year from party, one Kakadi, many okay, hello. Okay, yea. I say, yea, Yakoyanim. A brother call for Nigeria. We are so papa. Over. Yea. Me about the more for you, because Jamaica and I don't see the coaching channel. So the them may be crying, but of I am sitting kind of French mamma, and will be about the cocoa. Because who want for any one thing and show my back and I find a mother love. If there is just offer, yes, if you come in and care some to book, then come in share it here. Then we say again and then again back, not a bunch of young mammy. Hello. Good evening. My just so mammy. Come up, I am queering. I will friend last time I'm without where you would. Samuel. As I said, the dear to me, and he would be for. I never. And he won't get now. Now, I'm going okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Because of this judgment, okay, you're penny. My family say, a colonel, I am from Sweden, or near from Soki, a canon man. Because my memoir colleague said you did two depend me for what you didn't can. So I told you, Colonel, to the moon. Make you was half for a thing. I would say, we need a visitor. Now, said they are born, and yes, I know that. Oh, sir, what you want to do? Oh, but I want to know better. Okay. Hello. Oh. Yeah. Kwajo yakoyenim ya bre no majo so pani. Yo, kichemuna. Yo. Ofu akola na akola nya infanto. Yo. Butama amene se, butama amene se. Oni hu wonti ba bo se akola kura o eko baby ma na wo so etaje na no. Ma papa, wa puni hwana otu won ko nchen. Akola wen ko na enye. Nti mo bibia mo fra ma me ne papa no nda akwani wa o magi ni sa ai o magi ni sika na so monye. Hello. Hello. Baby afrefre wudi wa ba palace scholar. This is here compare cafe meeting the big C. I mean him the obeke kan yenti o. Me he abosa not no. Onya mfom so. Yo. Nano ne papa no. Onya convince kwa se ne mame no. Ehia kasa kire ene na da nyodo ansana obetete ne ho because asaboni akasa abri why drag addict da. Why di meri masema chidida. Anko Sompa kwa meka na hintasem. Inti papa no so ni papa no so ohu ni se onye papa. Mame no ofo se na ne mame no. Ene abrowa na wawu no. No okay. Aha na de ofre no enyina besie. Enti yanka tiefo nyina se nyame ya duma ye ne papa no ene mame no ene abofra no enyina besia na yahwe ne apasem no pomasi bre efri se ewo se ohu se ne mame ni ne papa ni na omuso agye akoda no tum na empo de omuhu na kira kwa no na Asem Mpe Nipa dwumadie so no nyame ya duma enuru kina no ye beti wono so nka na ya kamu nyina bom na ayefe kama abrewatia ofo so be ma ababa wana wodi Sompa sika no 0242 214156
0242214156 no say yabona homanyam sa wada wa fam wada enti wadi 2.5 enti ochom ye ntenenka na ye ka tro bia wo tie sa da roma wo ha wa mane anasa TB yakoja ukwada na Asem Mpe Nipa dwumadefo yesefa wa asem no wade hiade no fa bedan ye ne ntu ho anamon ne ye pa no besibre enfama fra production lines no 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0452 095593 0552 095593 mu bia be frɛ bia no ye bejo so Facebook ni YouTube ma mo de mo messages buy ni nyina no ye da mo ase Crystal V ene eye Mr Gabi ye da mo nyina mo ase abribia ye ne mo ene hye program yase e de kwawie mama G ene ma Jacqueline mo nyina survive mo nyakopon koso enhira mo na onye mo adofo so be ma fa yetu na ye nkonko pe ba bi fa nkase nwam ye adom ochina yasa ba beto aso. Okay, ye bada ye tiefo ni ahwefo nyina ase se omabua ama dwumadie we nyina da akọ na wieye de wodi ye no promotion. Okay, hello. Good evening. Sompa sika. Ngalenda na biche bibi kumpu. Ose manya sika hye mi botom. Manya sika hye mi botom. Wo hwe so aba money no so ho. Aba so 250. Enti di asem na wo kan. Eyere mi kura ma fe ma do mi TV won asa ma fe ma da. Eyere chana de ni obabon kwai. Be bon kwai. Okay. Eti asema na oka. I say you're okay. Ababa one wedi. Ya beda na sebaba pa. Aha. Ena ebrebe ma ye di Asem Mpe Nipa dwumadie no. Akwane asaso wo bibia da wo boaye na dwumadie eba so no ye beda ase yakramo ye ko long time. Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra because owura mu se si an na bebe ya haja bebira to go owura baby kra sia Asem haja bebira to go What shall I say to my maker? Jesus, what I have to say, be ready. Asira and Kenya me, Namia only yen. Menina, eya, oh yeah, one, awa. In the menina, oh yes, in every Asira for and say, one farmer. Oh yes,
Menina, oh yes, say, in every embassy war. Asunina, for I say, Asunina, oh yes, say, in every embassy war. Menina, all day. Oh, Shane, you know, anymore. Oh, shine anymore. Hot bros. Weapon. Party. Big prophet. When I go to heaven, at my race supper, of this I got there, angels are singing, there'll be no more weeping, no more sorrow, far away from troubles, Victoria. When I go to heaven, at my race supper, of this I got there, angels are singing, there'll be no more weeping, no more sorrow, far away from troubles, Victoria. Victoria, hey! Victory! Yeah, hey, yeah, Victoria, Victoria, victory, Victoria, victory, Victoria, Victoria. When I go to heaven, I'm a race supper of this I got there. Angels are singing, there'll be no more weeping, no more sorrows, far away from troubles, Victoria, 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 yeah, Victoria, 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 my brother, my brother. When I go to heaven, at my race supper, all this I got there, angels are singing, there'll be no more weeping, no more sorrow, far away from troubles, Victoria, victory, victory ahead, hallelujah, no weapon
come against you shall prosper. Any tongue that rise against you shall be condemned. Hallelujah. Victory. Any jomo Arawo Newa Kodana Newo Oyeri Jekutokuwa Jabeji Yenio De Christophe Iyawo Namibia Iyawo Namibia Opa Pepa Yenisuya Kodaneya Yerifemuya Obey and a free man, obey and a free man. All however of sorrows, Victoria. When I go to heaven, I'm a Sompa, Osei Aboagye, and Joseph no more weeping, no more sorrow. All however of trouble. Victoria. When I go to heaven, I'm a race of Osei Aboagye, angels are singing. There will be no more weeping, no more sorrows, far away from troubles. Victoria. Jesus, the Lord reigneth. Blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. The Lord reigneth. Blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, be red of my salvation. Hosanna. Let the rock of my salvation. Yes, oh dead. Hey, yes, oh, be exalted, be exalted. Let the rock of my salvation. Yes, oh dead. Hey, hallelujah. Let the rock of my salvation. Yes, oh dead. Hey. Yes, oh, be exalted, be exalted. The rock of my salvation, be exalted. Hey, hallelujah. Jesus is the sweetest name I know. Ooh, it's always just the same. Praise His holy name. That is the reason why I love Him so. Ooh. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. It's always just the same. Praise His holy name. That is the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. You dancing, lift your hands, sing, hallelujah. Hey, oh, hey, Jesus, precious Jesus.
You are Yahweh. You change your noise. We glorify and worship you. You are Yahweh. We pray you change your noise. We glorify you and worship you. You are Yahweh. We pray. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. We glorify you. Oh, you are Yahweh. Be raised. You are Yahweh. You are Yahweh. Be raised. Oh, you are Yahweh. Be raised. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. We glorify you. Oh, forever. Sit on to sing. My great redeemer, my strength, the glory of my God and King, the triumph of His grace, the triumph of His grace, for His grace, the triumph of His. Sing one more time, oh, the triumph of His. We sorrow, Baka, we sorrow, Baka, I do believe, we ready, now we sorrow, Baka. Do believe deep in my oh yeah, I don't believe we rain the wish got me all that great Jehovah bring through this barren life. Hey, Jesus, I am weak, but thou art mighty. Hold me, thou powerful hand. Hey, bread of heaven, feed me now and evermore. Bread of heaven, feed me now and evermore. Bread of heaven,
Lift up your hands and praise the Lord. Hey, Scott. Hey, hallelujah, hallelujah. Shake yourself. Hey, feel me now, feel me. Feel singing, got me over. That great Jehovah, bring it through this barren. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of faith, feed me now, and evermore. Bread of faith, feed me now. Before you, we glorify, thy name. Oh Lord, my God, we bow before you, we glorify thy name. 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 Nyamiye kwama wofata ayeyo. Yeah, wokasiye wabrejina mo. Nyamiye kwama yakamu. Yeah, wokasiye abrejina mo. Bless the Lord, oh my soul. Everything within me, praise His holy name. Hallelujah. Hey, I will bless the Lord and give Him all the glory. I will bless His name and give Him all the glory. I will bless the Lord and give Him all the glory. I will bless His name and give Him all the glory. Sing it again. All the glory. And give Him all the glory. Hallelujah. And give Him all the glory. Hallelujah. Sing and give Him all the glory. Indeed, oh Lord, I put my trust. Indeed, oh Lord, I put my trust. Indeed, oh Lord, I put my trust. Say, Bebiara, Meko Biara, hey, Yesu Kameo, Bebiara, Meko Biara, Yesu Kameo, Bebiara, Meko Biara, Yesu Kameo. Missende
Yes, yes, Kabe. Baby, Mekobia. Yes, yes, Zime. Yeah, baby, Mekobia. Meko, yes, yes, Kabe. Mesende, oh, Yame, Buafwe. Hey, Jejiwa, yeah, Miramu, yeah, me, let you, Bejiwa, Jeji. Oh, Yame, Buafwe. Jejiwa, yeah. Oh, Miramu, Jema. Baby, what to me a fury? Nasreta, Mire, Bomira, Meshe, Bomira, Meshe, Yesu, Ajewano, Bomira, Meshe. This is so big, baby. Say this is to me free. Nazareth, Ajewano, Bora, so sorry you are sick. Aye, Onyame so sorry na hey, ska so sorry you are sick. Aye, Onyame so sorry na ho. Isira Oka Onyakopo Nanepa à Jésus Oka Onyakopo Nanepa et Tonto Oka Onyakopo Naneba Yame so sorry Isira Oka Onyakopo Nanepa à Jésus Oka Naniba, and so, Oka Oyakobo, Naniba, Yami so sorry, hallelujah. Sorry, you are sick. Aye, Onyame so sorry. Hey, ska, so sorry, you are sick. Aye, Onyame so sorry. Ho, Ishira, Oka Onyakopo, Nanepa, à Jésus, Oka Onyakopo. Panepa et Tonto Oka Onyakopo Naniba Yame so sorry hey. Isira Oka Onyakopo Nanepa à Jésus Oka Onyakopo Naniba et Tonto Oka Onyakopo Naniba Yame so
Hallelujah, Esera, Mire, Kadago, Bora, Nanepa, Aye, Onka, Yakoba, Nanepa, and Tonto, Mira, Onka, Yakoba, Naneva, Yameso, sorry, hey, and Ijebe, hey, wo, Dada. Sabe eka osuruma kasurimo eni ijebe misi eni jebe oh dada sabe eka osuruma kasurimo eni ijebe osuruma kaserimo eni ijebe misi eni ijebe ewo dada sabe eka osuruma kasurimo eni ijebe misi eni jebe oh dada sabe eka osuruma kasurimo eni ijebe osuruma kasurimo eni ijebe missy mesan mato bira onuya bira yami to me sene to me dinara hey bira onuya bira yami to me sene to me dinara hey go that's all I'm here on no na so jene mama suo obiara kontona bira oh yami to me sene to me dinara missing woman son on no na so jene mama suo obiara kontona bira Missy, Mumra, Masonaya, oh no, na some Jane, Boku to know, Obiara, sorry, no, we were Missy, Oyame, Kanea, Zienimo, Oyame, Kanea, Gianimo, and it's your boy, I went to my Oyame, Kanea, Zienimo, it's your boy, I went to my Oyame, Kanea, Zienimo, hallelujah, and it's your boy, I want you. Oya megania, zienimo, hallelujah, agona. Hey, Yesu yabuwe, Elijah, agona. Yesu yabuwe, hallelujah, bire, yeah, yawo, agona. Yesu yabuwe. Elijah, Agabus, Messi, Oyame, Kanea, Zienimo, Oyame, Kanea.
anymore. And now, it's your voice, oh yeah. I want to oh, you're making it, oh, you're making it, the anymore. Hey, it's your voice, oh yeah. I want to oh, you're making it, the anymore. Hallelujah, I know, it's your voice, oh yeah. I want to oh, you're making it, the anymore. Hallelujah, I know. Hey, yes, you love away. Elijah, I know, yes, you have possible. Hallelujah, be ready. Yeah, whoa, I know, yes, you have possible. Elijah, I got us. Oh, yeah. The drink of the moment. 5G. Oh Lord, thy word is in heaven. Oh Lord, thy word is
Urasi umuna, urasi umuna. Yes, Messi, makumeni na ramase. Messi we rasimu, wama menyiwa, menyiwe. Sida, oh baby, I know yes, unami, baby, I know me go be baby, I me go. Opatapa, yami, come on, listen to me. The drink of the moment. 5G. Unto my maker, what I have to say, thank you. What shall I say unto the Lord? What I have to say, thank you, Lord.